abantu labana abasala bekuzanu abangabe ngeminye imihla lemihla besebenzisa ukuthi wena igama lezaphu, akula gama lezaphu elasala kuzano. Izano yala ukuthi kuthiwa abantu bengene kuthiwa bayizaphu kumbe bayini, bathi bona phakathi kwamabala la amabili lawo lina lizakhetha lizabuya lo PF thina sibuye lo NU. Bathi bona bazabuya lo izaphu buye lo ZA yona ibuye lo NU. Then abantu baphikisana ngento leyo ukuthi kathi khonoko kuzaba yini ekucineni, and then the word elalizaphuma at the end of the day kwakuzaba izano. So izano made the point ukuthi labana abantu they are only compromising to be there, but bona bengasiyoni ibala lithi zaphu engasuze belisebenzise. So akula muntu okuzano oyizaphu. Umuntu okuzaphu yithi thina kathesi. Labana abantu yizano kambe i38 years down the line ulokho uphakathi kwento liyana uyibona ingasebenzi. Umuhadi, I can remember just recently I issued out a statement coincidentally nje ngikhuluma ngokuthi umuhadi usekopa into yabo Chiwenga eyokuba lamabizo angu15 azayaba lesibongo ese16. Ngathi mina lento le kayivunyelwa le. Umuhadi amabizo lawo isikhathi sonke lesi wayengasebenzi, waseqalisa lokuzibiza esithi ngukheneli. Ngakhuluma ukuthi umuhadi nxa ngukheneli i-force number yakhe yayingubani, because i-number yama officers ngu78. So umuhadi ngubani because he was not commissioned anyway. So uyabona ukuthi ngumuntu omdala oyethanda izinto, maybe khona ukuthi wahlala ejele isikhathi eside waphuma sesithethilizwe izapho kazanga izisuthi yayihamba njani. Yikho elokhe umane sithi ngukheneli, ngoba surely he shouldn't have said that. And that thing is circulating among people kathesi. And ale ngangikhuluma ukuthi lo muntu kacabangi lo is talking rubbish. Abantu they are using that now ukuthi nangu umuntu kwakuthi ukhuluma irubbish, nangu usehambe wabamba abantwana. Sure, can you imagine umfazi wesubordinate yakho esebenze ofisini yakho